Salibonani izihlobo. Sithanda bona silamukele lonke kulesi sifundo salamhlanje isifundo 9 lapho esikhangela imibhalo ephikisanayo. Okhuluma lani ngumfundisi uJim Lilo. Salibonani isihlobo esithandekayo. Sisamukelana kusifundo sethu salona leli viki. Sibonga uNkulunkulu osigcinileyo. Sitaticha kumaviki ona la adlulileyo. Okhulumayo ngu-Elder Amos Maforo. Salibonani bathandekayo ngegama lenkosi yethu Jesu. Okhulumayo nguMrs Siboneni Mhlanga. Siyamukelana esifundweni sakulona leli viki. Salibonani isihlobo esithandekayo ngegama lenkosi yethu Jesu ezamasinyane. Siyalamukela esifundweni sanamhlanje usifundo ngo-9 lapho sihlolisisa imibhalo ubana kambe iyaphikisana yini. Okhulumayo nguSikhathele Ncube. Asicimezeni isikhulekene. Baba wethu osezulwini, sithanda ukubonga elinye njalo ithuba ososinike lona lokubana sizokuzwa isifundo sakho osilungisele sona namhlanje. Esikucelayo ngomoya engcwele ubana sihumutshe sizwe khona kanye osiphathele khona sonke lababukeli emhlabeni wonke jikelele labalaleli. Konke kusiphathe sihambeni lethu lokukholwa sibe ngamaKristu angcono alungela umbuso wakho zamasinyane. NgoJesu ngiyakhuleka, amen. Amen. Siyabonga bathandekayo njalo sengithile ukubana lamhlanje sikhangela imibhalo ephikisanayo. Singakhohlwa sihlobo zami esithandekayo labangane bambana uJehova uyafana izolo, uyafana lamhlanje, akatshintshi njalo uhlezi efana sonke isikhathi. Kanti imibhalo le esikhuluma ngayo iBhayibheli leza ufundiselwa umoya onjani oyingcwele futhi kazange lize ngentando yomuntu lingaphikisana njani. Imibhalo ingaphikisana njani. Singakangeni ekuhlaziyeni lasekucubungileni lindaba yale mibhalo. Ngizacala isifundele uJohane 5 ivesi lika 39. Liphenyisisa imibhalo, lihlola ngokuba licabanga ukuthi ngayo lilakho ukuphila okungapheliyo. Yiyo le imibhalo efakaza ngami. Lihlolisa imibhalo, liphenya lisithi lilokuphila kunjani ongapheliyo. Yiyo njani efakaza ngami. Injalo ifakaza ngaye. Ingathanda bana iphikisane njani futhi. Siyabonga. Uyazi ngithi mina imibhalo iqondile, iphelele. Lo wayilobayo wayiphefumulelayo unjalo. Ngithi ngingathola sesixabana kumbe sesiphikisana lothile. Kungangumfowethu kumbe ngesebenza sonke kumbe ngesiphila sonke. Nxa sesingasawelelani ngiphange ngithi mina uhlupho alukho sembhalweni. Uhlupho lukithi ngoba owayilobayo uphelele. Thina kungcazelo zethu. So ungabona sokungani kule mibhalo ephikisanayo. Kanengi ingcazelo zethu yizo seziphikisana. Ngoba othile ufuna ukudinga umbhalo ozasekela lokho akukholwayo kumbe afuna ukukwenza. Imibhalo kayiphikisani. So kuyakuqakathekile ukuthi ekuyifundeni imibhalo sijulise umcabango, sikhanyelisise ukuthi kuyavumelana yini konke kusukela ku-Old Testament kusiya ku-Testament elitsha. Ngoba uJehova umunye okwathinta umfundisi Mdlilo ukuthi uyafana izolo namhla lengunaphakade. Unjalo uJehova. Lemibhalo lelizwi lakhe aliguquki lihleze kube naphakade. Uyasho uIsaya uthi utshani buyabuna lamaluba awohloke kodwa ilizwi lenkosi lihleli ingunaphakade. Siyabonga. Ngezinye indlela nxa sesifika lapho ungani imibhalo isiphikisana. Kuyadingakala ukuthi sibuyele futhi emuva kuTestament elidala sizwe ukuthi lona lithini. Siye kwelitsha futhi singasayithatha imibhalo mhlawumbe sicaphuna lapha lapha yana.
ngoba yonke ilizwi likaNkulunkulu elijongeke ukuthi lisiqondise ehambeni lwethu lokukholwa. Yes. Ngeyindlela kumele sihlole njana iBhayibheli lisisho ukuthi hlolani ini imibhalo. Sihlolisise kakuhle. Ungadophi ivesi elilodwa usubaleka lalo. Yes. Hlola ubone ubana lindaba injalo yini. Siyabonga mfundisi khonapho lithinta ngokuthi akudingeki ukuthi sicaphune ivesi inye sihambe layo. Kulezindlela ezithile esingazinanzelela ezingasiphathisa ukuthi sizisebenzise nxa sihlola umbhalo. Hlola imibhalo, yes. Okokuqala okunye ukuthi kumele sikhangele ukuthi abakuthi historical setting ukuthi vele kukhulunywa lolo lutho umumo owawuvela ukhona leso sikhathi. Right. Njalo okunye kumele sikunanzelele indlela umlobi asebenzisa akhethe ngayo amabala. So kuyabe kumele siwananzelele ukuthi amabala ngaleso sikhathi kulethwa lo mcabango ayesichono. Kuza sincedisa ukuthi thina kathesi sikuzwisisa ukuthi umlobi kuyini ayekuletha ayekhuluma ngakho. Okwesithathu engilakho mfundisi ukuthi sinanzelele okuthiwa yi-context ngesikhiwa. Kukhulunywa ngokuthi nxa umuca ku-passage kuyabe kufanele ukuthi sibale indima yonke. Sizwisise ukuthi kuleyo vesi vele kuvele kukhulunywa ngani. Uyakwazi ukuthi mfundisi ayelama yena leyo vesi yes lalandelayo. Yes, khona lokho kuyancedisa ukuthi sizwisise ukuthi vele kukhulunywa ngani. So sizanazela kulesi sifundo ukuthi zona khona lokho kwehluleka ukusebenzisa lezi mpawu yikho kuletha imfundiso engayisiyo esingayitholiyo embhalweni ngabafileyo. Ngoba sizaphonga uthatha nje ulutho silucaphune kumbe singananzelelanga lokuthi umlobi azakhulume lokho. Yes. Ngokunye kumele ukuthi nxa sizafunda umbhalo sikunanzelele. Siyabonga. Kulo Peter 3, 1 Peter 3 verse 15 akusibalele sizwe ukuthi yena usikhuthaza bona senzeni. Yazi ukuthi kulamabandla amileyo ami ngevesi eyodwa. So esikukhuthazayo ukuthi nxa kulolutho imfundiso ethile ingamiswa ngevesi eyodwa. uNkulunkulu kakhulumanga kanye. Uyakhangela iBhayibheli lonke ukuthi lifundisani ngaleyo mfundiso bese kuphuma khona imfundiso ecacileyo kuzasisiza ekuqhubekeni. Ungikhumbuza indaba ku-Isaiah. Ungafunda u-Isaiah 34:16 uthi sihlole encwadini kaNkulunkulu. Kakukho okuswela ini umngane wakho. Ngiyakupoint kama4 ukuthi singama ngevesi eyodwa kuzasihlupha ukuthi sizwisise umbhalo ngokuphelele. Ivesi yethu ngu1 Peter 3 ivesi nga15. Ivesi ngelika15 ithi lapha kodwa yamukelani uKristu ezinhlizweni zenu njengenkosi engcwele. Hlalani lilungele ukuphendula loba ngubani olibuza isizathu ngethemba elilalo. So imibhalo lesincedisana nxa silalele livesi ukuthi siphendule. Yes. Nxa besibuza ngokholo lwethu akumelanga siphonge ukukhuluma nje. Konke esikukhuluma kumele kube ngokuphuma eBhayibhelini. So njengabantu abahlola imibhalo kuza kuba lula ukuthi sidefende ukholo lwethu. Ikakhulu nxa sikhangelane lale imibhalo enjani ephikisanayo. Yes, nxa sikhangela kumele sikwazi ubana siphendula sisithini ukuze kuvele kucace okuyikho khona. U2 Timothy 4 verse nga2-3 ke uPaul uxwayisane la. Uyaxwayisa ukubana kuyabuya abantu ekunsukwini zokugcina zona lezi abangafuniyo imfundiso eqondileyo. Right. So abafuna ukujabulisa inhliziyo zabo, indlebe zabo. Khathesi vele abantu abaningi abachumayela abafunayo ngabo bachazayo abangabakhuziyo. So yikho kuqhakathekile ukuthi sijule sihlale sibala imbhalo sizwisise ukuthi yena umlimi ufunani. Hathi ukubana umfundisi wami ufunani kumbe mina ngifunani okunjabulisayo kuyini. Imvelo yethu vele Mrs. Ncube akula muntu ofuna ukukhuzwa. Akula muntu ofuna ukulayo. But iBhayibheli liyakhalimela liyakhuza alikhethi limi eqinisweni. So yikho sikhuthazwa lapha
ukuthi silandele ilizwi lakho konke imfundiso zonke esizilandelayo zimele zibe seBhayibhelini njengalokho kwakhulunywa ngalaba bantu esiwathi thina ngama-Protestants ukuthiwa yi-sola scriptura ukuthi iBhayibheli lona lodwa kuphela. Yes. Okuthintayo umaforo ukuthi kumele siqondisane, sikhuzane, sincedisane. Ekuvezeni kwesifundo laphana kuyathinta ukuthi alubane sincedisana, sibonisana ngalimbhalo. Kudingakala ukuthi khona sihambe ezinyathelweni zikaJesu. Singananzela uJesu indlela ayefundisa ngayo, le ndlela eletha ngayo imbhalo yakhe yayingeyothando njalo elokubekezela. Ikanti ke uPaul uyasitshela futhi nxa sikhangela kuFilippians 1:15 uthi akumelanga simtshumayele uKristu lo ngomona la ngombango. Kumele simtshumayele ngesihle. Ngakho ke nxa singakazwisisi lwalaleli lababukeli kuyadingakala ukuthi nxa amaqiniso evezwa asivuleni lathi siphenye imbhalo sizwe ukukhulunywayo sikuthathe ukuze lolu hambo lokukholwa lusibenefite ekucineni kwakho konke. Sisengakhohlwa sikhuluma abathandekayo ngemibhalo enjani ephikisanayo. Iviki lona leli singena kulo sikhangela izindaba zemibhalo ethathikisayo kakhulu kodwa ethanda ukusetshenziswa isekela inkulumo ethi umphefumulo awufi. Yikho sathi sigijime phezu kwakho kakhulu. Njalo kwesibili lokhu kumele kuqinise esikukholwayo njalo kusisize ukuphendula ngomusa njalo udadewethu esetshilo la. Siphendula ngomusa laba ababuza ngemfundiso yethu le ukuthi siyithatha ngaphi. Yes. Uzananzela bona nxa singena kusigaba sokuqala siza kufunda uMateyu uLuka ngo-16 ivesi ka-19 lo-20 lo-24 yindaba ekhuluma ngendoda enothileyo loLazarus. Ngenye yezindaba eseziphice abantu kakhulu okumangalisayo. Akusifundele amavesi singakayiphambili. NguLuke 16 ivesi ngu-19 ithi kwakule ndoda enothileyo eyayigqoka izigqoko zombala oyibubende lezelembu lelineni iphakathi kobutifitifi insuku zonke. Entubeni yomuzi wayo kwakuhlezi isiceli esasithiwa nguLazaro ethe minci ngezilonda emzimbeni eloyisa ukudla lokho okwakukhithika etafuleni yesicebi futhi lezinja zazifika zikhothe izilonda zakhe. Verse 22 kwafika isikhathi isiceli safa izingilosi zasithwala zasisa eceleni lika-Abraham lesicebi laso safa sambelwa sasisesihogweni lapho esasitshwatshwama khona sakhangela ngaphaya sabona u-Abraham ekude le kuloLazaro eceleni kwakhe. Verse 24 sasesimemeza sathi ababa Abraham ake ungihawukele uthume uLazaro agxamuze isihloko somunwe wakhe emanzini apholise ulimi lwami ngokuba ngisebuhlungwini emlilweni lo. Sisiyabonga abathandeka. Asike sikhangeleni indlela yemibhalo ebhalwa ngayo elotshwe ngayo. Usetshilo ngamafitha amana singayizwisa njani imibhalo. Imibhalo eminingi antiza iyinkondlo. Eminye imbali. Eminye yiziprofeti. Okunye yizaga. Indaba esifunda kuLuke 16 singayifaka kuluphuluhlu. Singakaxoxi nxa silalela indaba ade ibala sifaka kuluphuluhlu le ndaba sizaya phambili ngokuyihlazulula ke. Nxa sikhangela isihloko khona phana kuLuka ngo-16 verse 19 sivele sona sihle sicazule indaba sithi umfanekiso loLazaro. So ngezinye indlela asingeke sithathe indaba lani njengoba injalo ngoba ingumfanekiso. Ngezinye indlela incedisa ukuthi sizwisise okuthile okuvezwayo. Siyakuthola futhi khona phana ukuthi nxa kade sifunda emuva le sithe abafileyo abazi lutho njalo abaselasabelo kwabaphilayo kodwa kulindaba sithola ukuthi khona nxa de kufanekiswa sithola ukuthi khona nxa abasebembelwe sibona uLazaro esiya ngaphi esikweni sika-Abraham onothileyo esiya ngaphi echwachwama njengoba adebala umsimhlanga egeheni. Ikanti-ke singakhangela izifundo zedlulileyo-ke sokungani lokuphikisana okusivezela ukuthi ngumfanekiso sizasithola isifundo ukuthi kambe kutshoni. Ngiyila kuyagcwaliseka ukuthi sikhuluma ngembhalo enjani ephikisanayo angithi. Ufuna ukuthi ngifuna ukuthi ngikhangele lokho ukuthi
kanti isahluko esika Luke 16 verse 19 to 31 ngeminye imibhalo etolikwa ngendlela ezahlukeneyo ibe yisiletha impikiswano kungcitshi zeBhayibhili ezehlukeneyo. Kungaziphi indlela lumbhalo esingawuchasisa ngawo kumbe lapho uKristu wayejongeni kuyini ayefuna sikwazi ngalo umbhalo uKristu oletha lumfanekiso njebana udadewethu esetshilo lapha uMandlovu? Okokuqala simele sinanzelele okwathintwa laphana umhlanga ukubana simele sikhangele context lesiko laleso sikhathi. uJesu ukhuluma lamaJuda ebachazela ngalokho ababekukholwa ngaleso sikhathi okwakuyinkulumo ejwayelekileyo. Ekhuluma ekuletha lo mfanekiso wayekwazi ukuthi bayamuzwa, kuyacaca kiwo. Kuphikisana njani ngendaba yabafileyo? Okwakuqala umjumayeli ngo9 verse 5 uthi abafileyo abasela sabelo, lenzondo yabo ayisekho, lokudla abasadli. Now uzathola lapho ukuthi lo okhulunywayo uLazaro lesinothi lesi uzathola ukuthi kuyakhulunywa kulamehlo lapha, kuleminwe, kulolimi. Sokuphikisana lemfundiso yeBhayibhili lonke nje ukuthi labo bantu kuba lengxoxo thize okwakuthinta uMrs Ncube lapho ukuthi omunye usegehena, omunye ungapha usezulwini, bayaxoxisana. So uhlukubone khona kodwa ukuthi kakuvumelani lemfundiso yeBhayibhili iphelele. Ungakuthatha nje kunjalo kuza kunika uhlupho futhi usumele uchasise ezinye izinto. Lapha vele uJesu wayengakhulumi ngesimo sabafileyo. Ukuphendula ngicizelela kulokho maforum mfundisi akulethayo. Umbuzo wakho budinga ukuthi uJesu nxa wayeletha lindaba wayejongeni. Okokuqala uJesu wayejonga ukufundisa amaJuda ukuthi limpilo lesiphila kiyo kathesi njengoba mina lawe sikhuluma. Yiso sodwa isikhathi esisiphiwe nguNkulunkulu ukuthi senze izinqumo zempilo yakusasa. Kakula umuntu ozathi ngemva kokufa kube lolunye ulutho olungenziwa ukuzasindiswa. So imfundiso eBhayibhili ilokhimi khonapho ukuthi umuntu avelafe konke kugcina lapho. Imicabango igcina ngoba kakudunyiswa uNkulunkulu ngale kakwenziwa lutho. So kusinika ichallenge yokuthi senza izinqumo zethu namuhla. And singavuma ukuthi lokhu sikuthathe literally mfundisi. Sizacabanga ukuthi kukhona abangani bethu abangasenzela khona kumbe singakwenza ngemva kokufa. Kube sokusinika imfundiso futhi engayikho eBhayibhilini second probation ukuthi umuntu uyaphiwe elinye ithuba futhi lokuthi ngangale ayephila lungisise. Kuzasinika futhi ukuthi siziphilele umathanda namuhla nxa sicabanga ukuthi sizaphiwe elinye ithuba. Kodwa imfundiso le uJesu ayekuletha ukuthi isikhathi lesi yiso sodwa isikhathi esisiphiweyo. Then okunye mfisa ukuthi sikuthinte lapha ukuthi uJesu egcina lapha uthi indoda le kuthiwa yathi ngicela ukuthi uthumele umuntu ayebatshela funa bangaphenduka. uJesu wasesithi loba kungavuka abafileyo. Ngize ngakhumbula indaba kaLazaro kuJohn 11 ukuthi vele mfundisi indaba ye-human heart ibuhlungu ngoba inhliziyo yomuntu yomile. Isono siyiwomisile kokuthi kungaze kuvuka umuntu kwabafileyo. Abantu abakholwa still. kuLazaro kuJohn 11 ubhuti wabo Maria wathi evukile amaJuda amaningi kawakholwanga. Abafuna ukuthi bambulale uLazaro. So uJesu impendulo yakhe uthi kabazwe uMose labaprofeti. Omnye wathana kanti uLazaro lana uvukayo nguyena lwana futhi wayehlezi esifubeni. Right. So ngiyithanda futhi uJesu nxa iqhubeka ephendula uthi balo Moses labaprofeti kabazwe bona. Kabazwe bona. Ngizwisisa ukuthi ilizwi leli mfundisi yilo lodwa esiliphiweyo ukuthi lisitshengise indlela yokusindiswa. Sifanele ukulifunda, sifanele ukulikholwa, sifanele ukuliphila. Yikho uJesu ekhangelela ukuthi ethi ubusisiwe olizwayo abeselenza
yikho okufanele ukuthi sikwenze. Kodwa nxa sicabanga ukuthi sizasindiswa ngezinye indlela, yikho uJesu ayekukhuza ukuthi indlela yokusindiswa ibalulekisiwe eBhayibhelini. Usaphila. Yes, sisaphila. Nxa ufunda umbhalo lo kuthiwa indoda le yayicebile wayahla mention lokuceba kwakhe abesemenshena lalo owayelezilonda ehawula kusifundisani khonapho. Yes, ekucebeni khona lapho sithi khona inotho lokuceba sikuphiwa uNkulunkulu. Kuyisipho esivela kuNkulunkulu. Nxa ukuthi sicele kuye. Kwesinye isikhathi abanye siyazidingela izinto inotho angithi xa uNkulunkulu esinika inotho ukhangele ukuthi khona siphathise laba abanye angithi. Yes. Yeah. Then okunye engungithathekisa khona phana nqade khuluma isimhlanga ukuthi una lo mfanekiso. Akula lapho esithola khona ukuthi kwaze kwaba lokuphenduka kwalabantu abafileyo ukuthi bezonjani bezolungisa indaba kwabaphilayo. Umfanekiso uphethe kunjani? Lokho kuthiwa khona bakhona abaprofeti angithi abaza kunjani abaza kubatshumayeza ngezinye indlela akula osowabafileyo ozabuye ezoncedisa futhi abaphilayo mhlawumbe ukuthi basindiswe. Yes. So indaba ehlisivezele ukubana iBhayibheli aliziphikisi nxa sekubuya kwabafileyo, ngoba ungayithatha injalo njengoba ke wathi ukuthi singayithatha literal iyasikhathaza ngoba kuzabe kulomunye osezulwini okhangele abanye abahawulayo abasesihogweni akuzifake sithi likhosikazi lakho lisesihogweni uyabulokhu sizwa ubuhlungu esesihogweni kumbe umntana wakho esitsha omnye sezulwini ngithemba lalo futhi osesihogweni ngapho uyabona okwenzakalayo ezulwini andabona ayivumelani lo mbhalo akwehli kahle. So leyi ekumeleni abafileyo indaba leyi siyayilahla bese sithatha incazelo elethwa ngabazalwane lapha ukuthi kwakumeleni uJesu wayejongeni wayefundisana. Kanti vele nxa bethi bona uya literally iyo sibili into yenzakalayo. And uLazarus nxa wayengcwatshwa anti wangcwatshwa lapha emhlabathini. Imino yayisivela ngaphi khona le Yabona sokukhathaza. Uthiwa somela lokhuze imino sokule imino sokulolimi solakho konke lokhwana ukuhlangana ngaphi ke khonapho. Ani vele bakhona ukuthi umoya kawufi kodwa imino ivela ngaphi kuhlangene ngaphi ukuthi yikho sitsho ukuthi kuyabe kungasela ngqondo. Alright. Yes, akusapheleli vele ukuthi kanti imino esivela ngaphi umzimba lo usuvele ngaphi ngapha kavuswanga ngoba thina sikwaziyo okuza kwenzakala esike sakufundisa amaviki adlulileyo kuza kuba khona usuku lovuko lapho uJesu azamemeza khona abantu bavuswa lumzimba ofayo ugqokiswe okungafi lungakafiki lona lolo osuku abafileyo kabaze balele basemathuneni abo akula ngxoxo enzakalayo. Sike sakukhuza sike safundisana kumaviki adlulileyo ukuthi hayi ungabona sokusenzakala kumbe lithonga kumbe izingilosi zikaSathani ohawayo ayisuye lo muntu esingaye lokho sifithizela khonapha ngoba indaba leyo yokufa leyi uSathani udefenda mangakha kuqala lawana okubana alikufa impela. So indatshana zonke lezi uyazithatha azitwiste ukuze agcwalise afithizele afundise abantu ukubana kule ndatshana ethile eBhayibhelini ekhuluma ngalo kuyenzakala. Siyananzelela abathandekayo ukuthi indaba yonke lokho sihlupha ngamanga uSathana waqala uqasile alikunjani alikufa. Kwesiba lenkolo ukuthi umoya uyahamba uyephila endawo thize. Akusifundele uLuke 23 verse 43 sizwe ukuthi lapha kuyini esikufundayo ngendaba efana nayo. Siyabonga mfundisi ngingakafundi kulonyede mfuna ukuletha lapha esinye isifundo nje sakade silethe kuLuke 16 ukuthi indlela uNkulunkulu asibona ngayo kayisiyo indlela thina esibonana ngayo. Thina kwesinye isikhathi siyacabanga ukuthi umuntu nxa enothile nguye kodwa lapha uJesu uyasivezela ukuthi kuya ngokuthi usizwa uMoses labaprofeti wenzeni kumbe unothile kumbe ngumyanga ngoba lathi kwesinye isikhathi singeke sicabanga ukuthi izulu ngelabayanga abanothileyo kabangeni kodwa indaba yokuthi umuntu ngomuntu kakula wenzeni ngalokho uNkulunkulu uNkulunkulu lokho akuveze kuye ngombhalo.
ngifunda lapho Luke 23 ivesi 43 ithi uJesu wamphendula wathi ngiyakutshela iqiniso ngithi lamuhla uza kuba lami eparadise. Naso ke indaba njengalokho sikhangele imibhalo ethanda ukuphikisana amazwi lamuhla ngiza kuba lawe angatsho ukuthi isela loJesu bahle baya eparadise na ngalobo busuku na angatsho ukuthi lamuhla ngiza kuba lawe ngamanye amazwi njalo alo angani ayaphikisa nxa singasabalanga kahle njengoba desithinta lapha ukuthi kuqakathekile ukuthi nxa sifunda imibhalo siyihlola sinanzelele okuningi kuyadingakala futhi ukuthi sinanzelele ngabalobi uthi umlobi lo vele kubhaleni kwakhe yena nje ubhala njani ubeka njani indaba sikhangele futhi lokho kuthiwa i-punctuation singananzelela uJesu ekufeni kwakhe kazange ahle ayezulwini anisiyafunda ukuthi walala ethuneni njalo siyakufunda futhi uJohane 20 ivesi 17 nxa uMary Magdalene wayehlangana laye wathi anganjani ungangibamba ngingaki kubaba ukuthi ukuthi-ke ngezinye indlela isela leli nxa kuyukuthi siyithathe njengoba injalo lindaba ukuthi lahle la ezulwini ngalolo suku lona lapha la selingaphi nxa uJesu wayesesitsho kuMary Magdalene ukuthi khona hayi ungangibambi ngoba angayinikeli kubaba ukuthi-ke siyakubona ukuthi sekungani konjani sokulokuphikisana thize usivezelayo ukuthi asingeke ukuthathe kunjengoba kunjalo. Okay, yes. Ngicela ukuyifunda ivesi ekhulunywa uMrs. kuJohane 20 vesi 17 ithi uJesu wathi ungangibambi ngokuba kangekabuyeli kubaba kodwa hamba kubafowenu ubatshele ukuthi sengibuyela kubaba njalo uyihlo kuNkulunkulu wami uNkulunkulu wenu. So kucizelela le into ethiyo nguMrs. Ncube ukuthi uJesu kazange aye ezulwini ngeFriday ngosuku afa ngalo. So lapha kusekuseni lapha mfundisi oMaria sebeselibeni bevele kuyakhangela uJesu. uJesu ngokwakhe uthi kakenyukele kubaba. Ohliqanithanise amazwi la atshelwa uMaria Magdalene akwaqathanise lesithembiso saphiwa abafundi bakaJesu Kristu kuJohn 14 verse 1 to 3. Sibona ukuthi yes ithi lapha izinhliziyo zenu kazingakhathazeki thembani kuNkulunkulu thembani njalo kimi emzini kababa kulezindlu eziningi aluba kungenjalo ngabe ngalitshela ngiyakhona ukuyalilungisela indawo njalo nxa sengiyile ukulilungisela indawo ngizabuya ngizolithatha ukuthi libe lami ukuze lani libe khona lapho engikhona. Sisiwazisa njani nalama amazwi nxa swalumbanisa swaqathanisa lo John 20:17 sibona sithembiso banye siphiwa isela esiphambanweni siziseka kanjani uma sesikhangele amazwi akhulunywa uJesu kuma ethembisa abafundi bakhe la kuMaria. Yes, esesukuthola ukuthi imfundiso kaJesu vele kusukela ukhangela iBhayibheli kusukela kuGenesis uzofike ekuphetheni lapha uJesu wayekhulumile ukubana yena uza kuyalungisa indawo abuye azosithatha wayethembisile ukubana kuza kuba lovuko so nxa usubuya kundatshana leyo kwakungavumi ukuthi sithi thina leli sela esiphambanweni uJesu hle walithatha wahamba lalo ezulwini ngoba kuyasokuphikisana lemfundiso yakhe ayebe eyitsho alokhe yithi abe sisithi yena ngokwakhe futhi lapha kuMaria vele mina angikahambi lasezulwini uphikise imfundiso leyo ukuthi ekufeni abantu bahle baye ngaphi baye ezulwini ngoba layo uJesu kazange aye ezulwini ekufeni kwakhe okwathintwa nguMrs. Ncube lapha. So iBhayibheli lokho kubuyela laphana la ku memory text yethu esike sayifunda ukuthi kuqhakathekile ukuthi sifunde sizwisise sijulise imicabango sikubambisise okuqotho kukho konke sikwenzayo asiqapheleni isihlobo esithandekayo ngoba uSathane ufuna ukusilinga sigweme uthi singazwisisi vele ukuthi uJesu ujongeni ngempilo zethu sibambe
okungayisikho. Kulesinye isifundo engisitholayo. Yes, esiphuma khonapho. Kwakulisela leli. Yes. Umuntu owayephila impilo yokuba yisona. Esithola usegwetshele ukufa. Kumbe sesekufeni. Angithi kodwa nanku uyaphendula. And uJesu uyamamukela. Lesinye isifundo sesitholayo babukeli abalaleli ukuthi awukhathalekile ukuthi isono sakho singanani lokuthi wenzeni. Awukhathalekile futhi ukuthi mhlawumbe usuzibona ngani usekucineni awusela thuba, ithuba likhona. Ezilongo usaphefumula sisekhona. Xa ukunanzelela ukuthi hayi indlela ebengihamba ngayo kayisiyo. uNkulunkulu uyakwamukela. Siyabonga isithembiso kuNkulunkulu kanjani okwamukela. Asinike so. Yes. Okunye ngikutholayo lapha mfundisi ukuthi anti iBhayibheli uthiwa labhalwa labhalwa langafakwa impawu, punctuation marks. Ngiyakukholwa ngeke ngafunde elinye ibhuku ebelibhalwa ngumfundisi uMark Finley. Alright. Ititle yakhona ibisithi the era of a comma. Alright. Ikhuluma ngendaba yona leyo iphutha le yes lo Paulo nalo. So ubethinta ukuthi sokulethe imfundiso engekho eBhayibhelini yokuthi umuntu angafa uyezulwini besebenzisa wona lo umbhalo besithi uJesu wathi eseleni namuhla sizabe sisonke eparadise. Kodwa esikuzuzayo lapha ukuthi indlela abalobi beBhayibheli akade bebhala babhala ngendlela ezitshiyeneyo. Umlobi uveze lapho ukuthi uLuka nxa esithi ngikutshela namuhla uzakuba lami eparadise. Unamuhla kayisuye wokuba separadise. Unamhla kachasisi okuphambili ukuba separadise kodwa uchasisa lokho asekukhulumile ukuthi ngiyakutshela kusukela namhlanje. Yes, ngiyakutshela. So unamhlanje ngoka ngiyakutshela. So ivesi le ithi ukuthi uJesu wayesitsho khonapho ukuthi ngikutshela khathesi ukuthi sizaba sonke eparadise. Yes. So kumele sikunazele khona lokho indlela ebhaliwe. So kufanele ukuthi ivesi le isizwe ukuthi ngikutshela namuhla. Asiphindeni siyiqinise le ndaba. Umuntu athana iphutha leli uhlupho lekhoma wena ongakwenza ukuthi sibili wakho umcabango yo right engxe lafa wendawo eqonde ungawuchasa kanjani ukuthi hayi liphutha sibili lekhoma obufakazi lobo buveza ukuthi lana liphutha lekhoma. Right, njobe seke wathinta umhlanga okunye okuqhathekile esimele sikubambe okuvumela ama-Bible scholars abafundi beBhayibheli abakuvumelanayo bonke. Oqala lonke iBhayibheli lathi lilotshwa lalingela mavesi lawo sesila uthi verse bani angithi phela kubuye emuva. Okwesibili impawu lezi zazingekho. Sikhumbule number 1 ibhalwe ngesiHebheru labhalwa ngesiGreki kwakungekho. Kube sekusithi esingeke sakubalekela vele kutolikeni nxa usutolika kuba lokunye okuphungukayo kungabi khona. Okugcina engakutsho esimele sikunanzelele yikho nalokho ukuthi vele imfundiso yeBhayibheli ngodaba lona loli iBhayibheli lonke ithini. Yeah. So le passage le ayivumelani lemfundiso yonke yeBhayibheli ngodaba lokufa. Akuvumi akukwani. La uJesu njengoba sesike sathinta ukuthi angikayi kubaba so kazange ahambe. Yeah. So sayilokho sibuyela khona pha indaba esegcekeni. So yona le ndaba ukuthi angikayi kubaba kazange ahambe. Nxa uzama uyiqathanisa lo lamuhla esithi phikisane kahambanga ngefriday hayi kumele ingabe lapha kunjalo. Hayi siyabonga ubufuna ukuthi hayi usekuthintile ukuthi ikhoma ayingelahlekelo lesindiso angayenza ukuthi amaqiniso sehlile kubana siwathole sesikuzwile nxa ethinta lapho ukuthi khona yonke indaba yankhona sikhangele iyavubelana ukuthi ikhoma leyana enjani kulokuphazamiseka kwaba khona ngithi osokuconfuse abantu abaningi. Bese ngikhangela ngapha. Okay. Esinye isifundo engisitholayo lapha mfundisi uMrs Ncubeke wathinta ukuthi
lubaba wamukelwa nguJesu esesesigabeni sokufa. Kulesifundo esisitholayo lapho ukuthi vele sisindiswa njani. Alright. Yikho lapho kule ndaba evela mcebo ukuthi sisindiswa ngomusa, ngokukholwa kuphela. Phela ngithe ngifunda mfundisi ngacabanga ukuthi siyake sicabanga ukuthi nxa ngihambe echechi, nxa nginikele, nxa ngigcina isabatha, kumbe ngenze imisebenzi yokulunga, ngapha abantu ukudla ngabagqokisa, ngicabanga ukuthi ngile ndawo embusweni. Ngicabanga ukuthi yindlela engasindiswa ngayo. Kodwa indaba yileyi ekababa lophendukayo isivezela ukuthi ukusindiswa kwethu kusisindiswa ngomusa kuphela, ngoba lindoda ayizange iyezenza zonke lezi zinto, kodwa embusweni izabe ikhona. Hayi sisiyabonga. Akungifundele uFilippi 1:21 kusiya ku24. Uzawubuya ufunde uThesalonika 4:13 no14 kuphela. Ithi lapha kuFilippi 1:21 kusiya ku24, ngoba kimi ukuphila kunguKristu lokufa kuyinzuzo. Uma ngingaqhubeka ngiphila emzimbeni, lokhu kuza kutsho umsebenzi olezithelo kimi. Kodwa-ke kuyini engiza kukhetha? Angazi. Ngiphakathi kwakho kokubili. Ngifisa ukusuka ngibe loKristu okungcono kakhulu. Kodwa kuyasweleka kakhulu kini ukuba ngibe ngilokhu ngiphila kulumzimba. Yes. Yeah. Asibambeni njalo. AbaseThesalonika obokuqala. 4:13 no14. Okay, ivesi 13 no14. ngibala u13 lo14. Ithi lapha bazalwane, kasifuni ukuba libe ngabangaziyo ngalabo abalalayo, loba lidabuke njengabanye abantu abangelalo ithemba. Siyakholwa ukuthi uJesu wafa wabuye wavuka, njalo ngalokho siyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzabavusa kanye loJesu labo asebelele kuye. Ngoba mayelana lelizwi lenkosi siyalitshela ukuthi thina esisaphilayo esatshiwayo inkosi ize ifike, kasiyikubandulela impela labo asebelele. Uma sikhangela amazwi kaPaul la, wayekhangela uba loKristu nini? Nxa ukhangela incwadi yabaseFilippi, amazwi alesahluko angatsho ukuba ngesikhathi efayo umoya wakhe ususiya kuba loNkulunkulu na. Singakhohlwa ukuthi yiwo lamavesi aletha ingxabangxoza lokuphikisana. Omunye sethana hayi kuyafakazeka lo Paul wathi yena ufisa ukuthi asuke lapha ahlangene abe kuKristu. Angawa esitsho khonokho ukuthi nxa efayo sesiya kuye kuNkulunkulu na. Ingayabamba amanzi leyo ndaba yini? Ngasikhangela uPaul uyayichasa kuhle kwabaseThesalonika 4:17 nangithi ukuthi khona sizahluthelwa kanye labo emayezini sihlangabeze inkosi emoyeni. Ukuthi ekufeni laphana asikuthi uzahlangeke kuKristu. Ngoba libani wayekukholwa khonokho bangasuza abuye futhi kwabaseThesalonika ayichase ngalayo. So lapha wayesitsho ukuthi yebo ukufa uzakufa, kodwa ndithi siyakholwa ukuthi khona abafileyo baleli. Nxa esevuke kuvukeni kwakhe umuntu azakumbona ngoKristu abe sesiba laye. Hayi ukuthi ekufeni kwakhe sehle hluthina esiya ngaphi? Esiya kuKristu. Uyazi mise sincube ungibuyisela umcijo esike sawuthinta ngendlela abalobi beBhayibheli abaloba ngayo. Ngicela ukufunda uJohane lapha ngo5 ivesi ngo28 lo29 sikhangela umcabango ofananayo ngendlela uJohane abhale ngayo. Uthi kungalimangalisi lokhu ngokuba siyeza isikhathi lapho kuza kuthi bonke abasemathuneni abo bazalizwa ilizwi layo. Verse 29. Baphume labo abenze okuhle bazavuka baphile, lalabo abenze ububi bazavuka balahlwe. Indlela uJohane abhala ngayo ngiletha njengomzekeliso, uletha ukuvuka kwabalungileyo lababi. Ukufake kwalandelana ungani into yakwenzakala ngesikhathi sinye. Kodwa lapha ukuvuka lokhu kuyaba lethuba leminyaka ezinkulungwane
ukuvuka kwabalungileyo kube leminyaka eyinkulungwane kuvuke-ke ababi. Yiwo umcabange yindlela umpostoli Paul alethe ngayo incazelo yakhe la. Uthi ufisa ukuthi angafa. Ngemva kokufa kwakhe ithuba kalibalwa, kasilazi ukuthi linganani. Ulutho oluvelayo umpostoli Paul alubonayo kuyinkosi isisiza. Yes. Yabona indaba elethwa ngabazalwane lapha iqhatheke kakhulu ekuchasiseni iBhayibheli. Ukuthi simele sikuqaphele indlela abalobi ababhala ngayo. uNkulunkulu wabaphefumulela. Basebebhala ngendlela yabo esingakuthi istyle sabo lama emotions ababelawo ngaleso sikhathi. uPaul simlethelwe lapha njengomuntu owayesesigabeni esinzima sokukhathazeka, ehlukunyezwa, ethwele nzima. Iningi lethu vele nxa usebunzimeni uyaloyisa lokuthi lolo suku lusheshiswe ukuthi ngabe ngilenkosi khathesi. So lulimi olusetshenziswayo kungathi ukuthi utsho khona lokho ukuthi ahlahlangane ngoba kuyabe sokuphikisana lemfundiso zakhe azilethayo kwezinye ingwalo zakhe. Not only kwezinye ingwalo zakhe kuyilona leli bhuku ayikhuluma ngakho la ekukholwa uPaul. So leyilayo kuyavuma ukuthi siyilahle ayiphikisani leBhayibheli indaba le. Impikiswano le singayilahli argument le ayimi nxa imelana ngalokho abafileyo isimo sabafileyo. So kuqhathekile ukuthi nxa sitatitsha sikhangele yona futhi icontext lokuthi lo mlobi vele inkulumo zakhe mayelana ngendaba yona leyi zitshoni. uPaul wayesizwa ubuhlungu eloyisa balokuthiwa yikuphila kuKristu lokuphila loKristu. Living in Christ and living with Christ. Angithi be uPaul ekona lo mhlaba uthi mina ngiphila ngikuKristu, ngilaye uKristu khathesi. Angithi be impilo yami ilawulwa nguye, yikho ayekufundisa, yikho ayekukholwa. Esesiza esozongivusa ngiza kuphila laye ingunaphakade. Okwathintwa umhlanga khona phana ukuthi vele loba kuthethe isikhathi esinganani sike sakuthinta kumaviki adlule ukuthi ibanga alibalwa vele. Ukuthi isikhathi engisichithileyo kumbe ngiselibeni ukuthi ngesinganani wena oza kubona ekuvuyeni ekuphaphameni kwakho unjengomuntu obelele yikubona uJesu. Siyabonga. Uya kuthinta uPaul uthi khona ukufa kuye kunjani uthi kuyinzuzo. Maybe omunye umuntu angawuthatha ngolunye uhlobo. uPaul njobe sitsho ukuthi khona nxa sifunda ngabalobi ngokuthiyana kwabo kumele sizwisise futhi lenkambo zabo. Ipassion kumbe ngithi ama-emotion ayelawo uPaul lokuzwisisa kwakhe ngoJesu kwakusesiqongeni esiphezulu. Ongangokuthi lanxa kwakusitsho ukufa kuye kwakuyinzuzo ngoba uzabe efele enkosini njalo uzabe engasekho ebuhlungwini njalo elethemba lokuthi uzabe uyavuke futhi ayibe lokuphila kungapheliyo. Bese ngiqondisa khonapho kwesinye isikhathi omunye umuntu angene kunzimeni kube nzima sibili azafika esigabeni sokuthi hayi mboni ngani awusavumi lokuthi ngidlulele phambili. Ngicemeza amehlo bese ngizibone senguKristu. Kumbe mhlawumbe ngizibulale ngiphumule. Kuyafika khona lokho. Kanti ke sokucontradict akuseyikho lokho. uPaul akutsho lapho nxa sithi kufa kuyinzuzo. So sikuqaphele khona lokho ukuthi ke ukuzibulala ayisikho uthola ukuphumula. Awuna ukuthola ukuphumula ngakho. Instead okudingakalayo ukuthi khona ebunzimeni siphendukele kuKristu. Lahlele kuye konke. Uyasamukela. Sibe njengoPaul lathi. Sigcine sesesigabeni sansa ukuthi kuyinzuzo ukufa. Iqhathekile indaba ilethayo ikakhulu usizukulwane sakhathesi. Lesi sama 2000 labadala bakhona abantu abaphilayo khathesi abantu abanengi daso suicidal vela abantu bafuna ukuzibulala. Uhlupho lonke umuntu ucabanga ukuthi ngaqeda impilo yami sokuphelile. Uyakhuza lapho Mrs Ncube ngivumelana laye lami ngisengeza. Ukho konke singena kikho inhlupho esingabe singena kizo sihlobo esithandekayo vele akula ukulinga ongaphezulu kwamandla ethu. Asimeni isibindi uJesu ulathi ebunzimeni bonke bona lawo. You will see us through. Uza kusenza sinqobe asibekezeleni masinyane nxa silalayo uma sifayo
sisifa siyakulala siphumule kuJesu vele nxa uthethe impilo yakho sihlobo ezithandekayo awenzanga kuhle uphambanisile kuJehova uJehova kamamukeli umuntu othethe impilo yakhe. Akusifundele uPeter ukuqala ngo3 verse ngelika 19 uyekuma ngeverse lika 20. Ithi lapha wahamba ngaye Yes. wayachumayela emimoyeni eyayisentolongweni yona engalalelanga kudala lapho uNkulunkulu walinda ngokubekezela ezinsukwini zikaNowa umkhumbi usakhiwa phakathi kwawo abantu abalutshwana nje kuphela abaficaminwembili bebonke basiliswa ngamanzi. Ngifuna siyibulele kakuhle livesi sizwe kakuhle. Akuyibaleka kancane number 1 wahamba ngaye right wayachumayela emimoyeni eyayisentolongweni right yona engalalelanga kudala lapho uNkulunkulu walinda ngokubekezela yona engalalelanga nini kudala lapho uNkulunkulu walinda ngokubekezela ezinsukwini zikaNowa umkhumbi usakhiwa phakathi kwawo abantu abalutshwane nje kuphela abaficamibili bebonke basiliswa ngamanzi. Siyabonga uKristu uthiwa wachumayela kumimoya eyisentolongweni. Imoya eyisentolongweni ezinsukwini zikaNoah Genesis 4 verse 10. Wakwenza njani khonokho? Njengoba sikwazi bona uKristu wabethelwa wangcwatshwa wakwenza njani khona ngizange uphendula umbuzo lo angisisanda ukukhuluma ngoKristu othena kuMary hayi ungangibambi angaboni ubuso kaBaba. Uthi engabanga ubuso kaBaba wayele kuyachumayela kudala asike sikulungiseni kwindaba khonokho. Right. Yes, ngicabanga ukuthi silokho sibuyela khona phaya ukuthi asikukhangeleni sibone ukuthi kuyavumelana yini lemfundiso yeBhayibheli lonke kusifundo sona lesi kumfundiso yona le kumbe ngulethe ngale ndlela yabafileyo. Ungakhangela uKorinte wokuqala ngo16 verse ngo18 loGalatia ngo6 verse ngo8 okwakuqala kuthiwa ibala leli elithi imoya lisetshenziswe kutshintshaniswana labantu abaphilayo. Kwesinye isigaba kwamanye amavesi liyasetshenziswa lisitsho abantu abaphilayo hathi imoya yabantu abafileyo. Okwesibili indaba le yentilongo leyo ungabala uRoma ngo6 ivesi ngu21 usiya ku ngu1 usiya ku23 iza kutshela lo Roma ngu7:7 iza kutshela ukubana lumhlaba lo uyintilongo umzimba lo ulijele uyintilongo uyakhala uPaul uthi mbani okuza ngikhulula kuona lo mzimba. So nxa kukhulunywa ngoJesu echumayeza abantu abasentilongweni kukhulunywa ngabaphilayo ngoba akuvumi vele ukuthi sikuthathe lakho literally sithi wahle wahamba wayachumayeza lalabana abantu abasizukulwane sikaNoah ngoba enye into esimele sinanzelele nxa wachumayeza abafileyo yindaba wachumayeza isizukulwane sikaNoah sodwa yibo bodwa yini ababebabi yibo bodwa yini abantu ababefile banengi. So akuvumelani lemfundiso yonke eyeBhayibheli. Imfundiso yeBhayibheli lokho sitsho ukuthi abafileyo abazilutho. Kule kunye kwathintwa umhlanga lapha ukuthi singakuvuma sokusitsho kubana kule sinye isikhathi abayithi second probation leyana sabantu sokuthi abantu bangabuya babuyisa so ngani uJesu wayebanikeza elinye ithuba lokubana baphenduke. Akusavumelani lemfundiso yeBhayibheli jikelele elifundisayo ukuthi hayi umuntu kumele akhethe uJesu khathesi esaphila ngemva kwalokho esihlangana lakho yikwahlulela. So engikuzuma for regulator lapha ukuthi uPeter akhuluma ngakho ikuchunyayelwa kwevangeli. Number 1 ebantwini abaphilayo kumele benze izinqumo.
ukuthi uPeter ukukhuluma lapha ngabantu bakaNoah ukhuluma ngesikhathi uJesu wasebenzisa uNoah ukufinyelela abantu bakuleso sikhathi. Yiwo umcabango ovelayo lapha. Kodwa okudingakalayo kuphela ukuthi abangalalelanga. Yes. uJesu ungafunda lapha nxa echasisa iministry yakhe, imission. Ku-Isaiah 61 verse 1 uthi ulanda ukuzokhulula abantu entolongweni. So ngivumelana lomaforo ukuthi singaba lentilongo eliteral yini. Yiyo esiyitsho ukuthi abantu babo uJesu akutshoyo ukuthi abantu babotshwe yisono. So ulande ukuzokhulula abanjalo. So umqondo esiwutholayo wentolongo umqondo ofananayo osetshenziswa ku-Isaiah 61. Yeah. So esikutholayo lapha ngezinye indlela yokuthi khona kukhulunywa ngentshumayelo eyaba khona isikhathi sikaNoah. uNoah ekhankasa ememezela ubona abantu bangena emkhunjini. Singasawuthatha ngokuthi khona uJesu wayechumayeza abantu kanjani abantu abafileyo. iBhayibheli lithi uJesu wachumayeza ingilosi ngesikhathi sikaNoah njengoba sesitshilo ezazingalaleli. Kwaletha nguquko bani kuzo na? Singayichaza njani incwadi yabase-Efesu 6:12 kasili lenyama legazi lesiqathaniselo sambulo lapho kukhuluma ngengilosi ezawayo ukuthi zizaphoselwa emnyameni zibotshwe ngamaketane na? Okay. Liyabona indaba le yabe sifuna senza lokho ngibuyela kumpendulo engengayiletha. Uthi ungakubona kungahambelani lemfundiso yeBhayibheli lonke mayelana ngabafileyo. Angifuni ukuphelela kwabafileyo kuphela. Ungabona into yakhona ingahambelani lemfundiso yeBhayibheli mayelana ngomtshado. Ungayithathi mayelana ngabafileyo kumbe ngokudla okuthile. Ungabona into yakhona ingahambelani lemfundiso yeBhayibheli kusukela kuGenesis usiya kuRevelation. Ngoba kulalotshwa ngabantu abatshiyeneyo bele nkambo ezitshiyeneyo beqonda into efanayo kodwa bekhuluma into abaphikisana. Ungabona into yakhona isisima yodwa kumbe ilevesi eyodwa eyisekelayo ayisikho. Asikuqapheleni khona laphana. Ekutatitsheni asihlaleni phansi sibone ukuthi le verse inomngane wayo yini. Lokhu kuyavumelana yini. Ucuphe laphana kuyasisiza kusenzeleka. Kunengi vele usathana kuletha ukuzimfundiso kwakhona uthi kusiphice. Nanko okunye kwangikhona ngifuna sikukhangele lapha. Akusifundele uSambulo ngo-6 verse 9 usiya ku-11. Isambulo 6 verse 9 usiya ku-11. Okwathi livula uphawu lwesihlanu ngabona ngaphansi kwe-alithari imphefumulo yalabo ababebulewe ngenxa yelizwi likaNkulunkulu lobufakazi abema ngabo. Yamemeza ngelizwi elikhulu yathi koze kube nini Nkosi yobukhosi engcwele leqotho ukuze wahlulele abasemhlabeni uphindisele igazi lethu na? Lapho-ke omunye lomunye wayo waphiwa isambatho esimhlophe ukuba elinde okwesikhatshana. Inani lezinceku ezingabakhula bayo labazalwana ababezabulawa njengayo lize liphelele. Ake isizwe lokuthi imphefumulo yabangcwele ababulawayo ingakhala njani ngaphansi kwe-altar. Kambe lindaba ingaba yinto eyenzeka qho kumbe umfanekiso kumbe umzekeliso uma kungokwenzeka ngokulotshiweyo kuletha mbuzo bani ngesimo sabangcwele abase-paradise abasezulwini kodwa bekhalela impindiselo. Ngathi sikhangela izifundo ezedlulileyo sithola ukuthi izulu indawo emnandi okumangalisayo ongala ukububula ongala ukubuhlungu. Lena lengqondo kuphindisela ivele kanjani kayisekho. Kodwa lapha ke sesikuthola ukuthi unganisokuphikisa futhi ngezinye indlela uyavimba ukuthi khona sithathe injobe enjalo indaba naliyana
kudingeka ukuthi-ke sicaphune izifundo esizitholayo khona lapha endaweni ekhulunywayo. Ungabala uvolume 7 weBible Commentary, page 778. Iza kutshela i-SDA Bible Commentary ukubana hayi vele ngumfanekiso kwakuyiprofesi ngama-symbols asetshenziswayo. Wena kulibheka izulu kule altare kulabantu abakhalayo anti yabona umpicture wakho na usavuni kumbe iwundle lithile lisezulwini ungakuthatha literal ukuthi hayi kule wundle lithile kumbe yonke lana amahashi lana aqanjwayo abelandelana ukuthi kukhona ezulwini kunjalo kumbe izidalwa lezana ezitshiyetshiyeneyo anti yabona lo mfanekiso wakhona ungethusa wethusa abantwana labadala ukuthi kanti lizulu elinjani. So simele sikuthathe sikuzwisise ukuthi injongo yakho uJehova wayejonyeni ukuthi sifundeni kuyini esikutholayo kukho khona lokho utshoni ngakho uNkulunkulu uqathekile ayekutsho wayesithi ukuthi hayi akulandaba engasoke adilana ngayo. iBhayibheli lihle lithi vele ukuthi kuphindisela ngokaJehova yena ngokwakhe uzabuya aphindisele adile ngama-issues kiloba kuyini okusikhathazayo labantu abancindezelwe ikakhulu emhlabeni esiphila kiwo oloncindezelo olukhulu. So indaba le ubedingwana sifundeni ikakhulu ngayo. I-context lapha mfundisi ukuthi ikutshunyayelwa kwevangeli konke kwamahashi elimhlophe elibomvu ikutshunyayelwa kwevangeli. Nxa sokuvulwa ke lolu phawu lwesihlanu sithola i-consequence kumbe impumela yokutshunyayelwa kwevangeli kuyikubulawa kwabangcwele ababulawe livangeli. Kodwa akulethayo lapho umlobo ufisa ukuthi sifunde ukuthi uNkulunkulu uza kwahlulela so akula mphefumulo ekhulumayo loba amaforosi evezile kodwa kuyindlela uNkulunkulu ayitsho ukuthi kulungisiswe lokho kuyinto. Yes ukuthi ama injustices lakho konke ukuhlukuluzwa kuzathola isikwebo esifanele. Ufana le kaCain. Umlimi uyabuya kuCain uthi igazi lomfowenu liyabubula liyakhuluma. Nxa ungakuthatha literal ukuthi igazi lalikhuluma usefile likhuluma lithini anti liyakuzwisisa. So simele sikunanzelele sithathe indaba ngecontext yakhona lezinye izitsho ulimi esaselusebenzisa ukuthi kuyakuthiyone lapha. Siyabonga bathandekayo ubana singene phakathi kwale mibhalo ephikisanayo sesizwile ukuthi indaba kaLazarus lesinothi hayi uKristu wayekhuluma indaba ayikhona into ayisenzakala qho okutsho ukuthi akula mphefumulo yangaphi ezulwini. Manje sanibana siqede ngokukhuluma ngemphefumulo ngaphansi kanjani kwealtar. Akula muntu ongafisi ukuthi nxa eke waphathwa kabuhlungu ilungelo lakho lingalungiselelwa. Sengani inkosi ngasiphathisa ngokuzwisisa ukuthi ofile ufile akula mphefumulo yakwenye indawo. Sonke siyalala silindele ukuza kanjani kwenkosi ngokwesibili njalo iBhayibheli njani lisithembisa. Kasilungeleni ke kungena kusifundo esilandelayo lapho esakufunda khona ngemililo yeGehena. Sizwe futhi ngenye indawo ezithanda ubana ziphice abantu. Inkosi kayisebuse sonke sibale sihlole imibhalo sibe lempendulo ukuzazela ezehlukeneyo. Ngizacela ke umaforo ubana asikhulekele. Babo sezulwini siyabonga ithuba usinikeze lona sitatitsha ilizwi lakho. Siyabonga Jehova ngokusivezela unmasking amanga kaSathane ukuthi asikufa impela la indlela zami ukusiphica ngayo ihlanganisa imibhalo esikucela inkosi bana isifundo sona lesikasisiphathise sizwisise ngcono ngesimo sabafileyo bese sibambelela ngakuwe ngoba lathi sonke ebesisizwa silalele sibukela sona lesi sifundo umthandazo wethu okukholwa ngamende kaJesu Kristu yakhuleka. Amen. Amen.